A brazen tire heist in West Edmonton. This security camera video from Wednesday morning shows a person using a pickup truck to pull the tires off Shannon. Ab West Edmonton ab Edmonton Alberta Canada مالتيو نزا سبيت زيا 4 ጎማ ከባቢ ሰዓት 5 ናይልኮ ይኸውን ሰሪቕዎ 4 ጎማ ድራይቭ ገይሩ በብሓደ ፑል እናገበረ እናሰሓበ በታ ትራክ ገይሩ በብሓደ ወፂዎ እቲ ዝገርም ነገር እታ መኪና ናይ 2024 መኪና ዳሸ ኣይተዘወረትን ከምዚ ዓይነት ስልክ ካብ ምንታይ ተበገሰ እዩ ዳርጋ ልሙድ እናኾነ ኸ ይኽእል ኣሎ መኪና ሰሪቕካ ምኻድ መኪና ሰሪቕካ ናብ ካልእ ዓዲ ምስዳድ ብሓፂሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እግሪ ጎማ ዘይብላ ኣትሪፍዋ ንጎ ምስ ተስእት ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ብዙሓት እዮም ሓይቶማ እቲ ፅቡቕ ነገር ሴኪሪቲ ካሜራ ነይርዋ ረብዑ ንግሆ ነቲ ሴኪሪቲ ካሜራ ምስ ረኣያቶ ዋ እንታይ ደኣ ኮይና መኪናይሲ ጎማ ዘይብላ ሕጂ ንሳ ምስ ተስእት ተፀበየቶ ሓደጋ ገጢምዋ ማለት እዩ ምናልባት እሸተት ኢላቶ መኪና ሃሪሞማ ማለት እዩ ኢላ መጀመርታ ርኢ መሰበረታ እዋ ድሓር ጥሪብ ኢላ ምስ ረኣያታ መኪና ጎማ ዘይብላ 4 ጎማ ስከይዱ እንዳበይ ደኣ ኸይዱ ከመይዱ ደኣ ተደኒቓ ገሪምዋ ኣብቲ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ በብሓደ እቲ ጎማ ናብ መኪኑ ይጭነሎ እታ መኪኑ ከም መስሓቢ ዝጥቀመላ ዘሎ ነዊሕ ገመድ ገይሩ ነቲ ጎማ ይኣስሮ እሞ ብሓይሊ ወይ ብስፒድ ንቕድሚት ይኸይድ ነቲ ጎማ ብሓይሊ ሲሩ ይስሕቦ ፍሉይ ዓይነት ሲስተም እዩ ከምዚ እውን ኣነ ርኢ ኣይፈልጥን ነቶም ጋዜጠኛታት kun ገሪሞም ዘሎ እታ ዋና መኪና ብጣዕሚ ሰንቢደ ክትብላ ገሊፃቶ እቲ ዝገርም ነገር ሲሲቲቪ ካሜራ ተዘይህልዋ ነይሩ እንታይ ኣጋጢሙ ኣይፈለጠትን በብሓደ ነቲ ጎማ እናሰሓበ ጎማ ዘይብላ ይትርፍዋ 4 ጎማ ወሲዱ እታ መኪና ንመሬት ከም ትወድቕ ገይርዋ ብጣዕሚ ዘገርም ኢቨንት ኣብ ኤድመንተን ከምዚ ኣነ ሰሚዐ ኣይፈልጥን መኪና ተሰሪቐን ሰሚዕና መኪና ከምዚ ገይሮማ ሃሪሞም ቫንዳሊዝም ስርቂ ሰምዑ ኢኻ እግር ጎማ ሰሪቖም ንኸዱ ግን ፋልማ ይይር ኣለኹ ብዝኾነ ዊንተር ሲዝን ስለ ዘለና ኩላትኩም ኤርትራውያን ኣብ ኤድመንተን ትቕመጡ ከምኡ ናብ ሓበሻ ኣብ ሙሉእ ካናዳ ማለት እዩ ሙሉእ ጥንቃቐ ከድልየኩም እዩ ኣብ መኪናኹም መፍትሕ ዘይምጋፍ ከምኡውን ወርቂ ገንዘብ ካልእ ማለት ኣብቲ ዳሽቦርድ ኣይትግደፉ ዝኾነ ዓይነት ዘንፀባርቕ ነገራት ክንደይ ሆምለስ ኣሎ ክንደይ ኣሎ ሰብ ብኡ እናሓለፈ ነቲ ነገር ክወስድ ኢሉ ፊኒስትራ ሴሩ ይኣትሙ ዓብ ክሳራታት ይመፅእ ስለዚ ክንጠቕ ንበል ምዝኾነ እታ ቪድዮ ሙሉእ ኣኸሪአኩም ሰናይ ምክትታል A brazen tire heist in West Edmonton. This security camera video from Wednesday morning shows a person using a pickup truck to pull the tires off Shannon Malot's vehicle. Honestly, I was completely shocked by what I saw. In the video, you can see the person loading tires into the box of their truck. Then they reverse and pull another tire free. The truck drives off, leaving the vehicle without a single wheel. It slid my whole car right over. It was an unfortunate discovery for Malot. She woke up Wednesday morning to a phone notification saying her tire pressure was low. When she went to check it out, what she found was much more serious than an air leak. My back end was halfway into the street and I thought someone had hit my car at first, and then I got closer and realized my car's on the ground. It had no tires, no rims, and it was just sitting on its rotors. Malot had to buy 4 spare tires just to get her vehicle into a shop. 2 tow trucks in a row come the next day saying, I can't take your car, it's on the ground, I need wheels. Malot says she's contacted her insurance company and reported the theft to police. Edmonton police were not able to comment on the incident Sunday. Malot is still waiting to find out the full extent of the damage and what it will cost. It's gonna